Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi kata siapa doa macam ni, doa tak tertolak. Kena ulang balik semula tuan-puan. Ya. Allahumma inni. Cepat pasang rekod. Okey, apa handphone tu? Ni rekod ke selfie ni kak? Tinggi bona tak kan ya? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Memang tuan-puan, ini cadangan ustazah Tuan-puan rasakan sendiri macam mana rasanya berdoa dengan tadi yang disebut tadi.